Spetua. Aba omanya adwuma ya nyanya de omanya adwuma. Ebi mu tua light bill, ebi mu tua rent. Nti scam at 10 months no be there didi. Ya asemu. Nti so ya na de oba hospital no obo pani e boni a. Enya adwun fi na omre show omo trip. That is it. Nurse for omo na oman no. Omo ni police for no omo bo oman na ho ban. O yare no an hospital a. Obeda sa ho yale. Nti ono ati ono na be 10 months. Akachia mai osa rented down wa Accra. Obu okura bi of ne service go fra kurase. E na aba Accra. Ochia dan sika. Oba ochia wata be ochia light bay. Nti mantina wono mantina na ni da so no mantina ma. Efi ewura ontu no. Obetu no. Ti aban no esra aban no. Sa aban no omo sister for no. No omo ntimi enfo musika ma omo. That be beyond that thing. Next, I'm crying now. Say, buy it. Me show me first. Yes, if said next, ni or police ni or doctor ni. Or doctor ni who here or police ni. Okay. Or police ni soon about mine or buy. Okay. How's the police ni a demonstration that? Yes. I don't know say buying at Ghana and telling the echo. Police ni or any soldier ni on be there demonstration. Omo no omo here o mine no. Into an ultimate demonstration omo into omo dey ma. So omo dey ba. Tell nurse ni for dey ma. Obu o adwuma na o ya na no an dey hwe ne maame ne papa mu akurase o. Obu o no ma ba su bla wa bransa na nyame ade mo nya atade ewe ase no. On sam e ma ne salary no. Obe dey adidi. Obu o ba office kra adwane obedi kra obetima to. Enso he. Omo ya ne sasa. Esa na Ghana egu ehun ani mo ase. Panifo na so omo sorry njina. Ye unhia nko ana omo ye. Ebi ansi ya da abonten wa hai. Ya da abonten wa. Pani be na duru asi aka se. Ya maje tadi nkoto nsuo da. Aka for pass citizens. Be bi ya da. Ya o man ye ya be bi ya da. Kebitu asu. Ani abejina ni ya low glass. Ya pani si odi be ya low glass. Omo no omo mo ya into aban say you mo ya no and recently enya week na I ticket for a demonstration they see announced for the doctors you mo adi me patron person mbisa his excellency the president say the patron oyale a ne ma me ne born pan ana anya bia school no kwaro next one chain na dey ana without any unya o man ni without teachers and doctors we are nothing they are nothing. Okay. You can be a president, you can be a doctor, you can be a military, you can be a policeman, you can be a whoever you think you are. So Charlie, and two government said your money and now right. Now that answer your best striking one. And just a come on with Johnny. No money and that guy. Charlie, they have to pay them. 13 good months. I'm better than the like. I'm on jail. I'm on jail. Ghana card, I cry for almost 4 point something. Recently, and the CIA, I know, I can say, let's me any police for an alcohol. Yeah, quite a Nigeria for more Ghana card. Citizens from Ghana card. I don't say Bassa. Charlie, I'm kind of clear. No, my baby, from food, but I'm on the Opera. I'm on my human. You see, I can't that's for near police for. Oh, share, see, I show man. Why not say a bandica show me? Next teachers first. Next teachers first. Next teachers first. They see doctor ni teacher omo na be man why then aban faso other government workers you know be bogus so but I tell you the truth without a teacher there will not be any journalist without a teacher there will not be any politician there will not be any nurse or whatever so at the end doctors need teachers no dey yes Roma abanya dey am kai what money nya me come abusia for me a video ya da simra ne mate yente hu tew Papa, Michelle, His Excellency, the President of the Republic of Ghana, you are John Dramani Kwame Mahama, Sabi Biu, Wakeke Waye, Oba, Michelle. Papa, Wadaruma, a Beka, say, Unkubu. Papa, Omani Sufro you. Papa, Omani here more. Papa, Omani Sufro Bill,
Yesu say mu yentimi nka. Papa the way we see wo man yesrew. Bobo Wayosi. Bobo Wayosi. Eyawo una sebi previous wunya kidney failure. Ena John Mahama di ni sika boa o hye ma no ho towo. Eyawo na wafe John Mahama aka. Eyawo una woni kuma wi stars ni bi. Muni madi amon koska muni politics na muni amemu nti. Mudi mo time ne mo mre ne madaje na to ye campaign ma John Mahama. Ebetina so na wo Wayosi. Wonya sika e de akosi hotel. Edi enya wudidi bi hwa wo yele no wo ma aka na Ghana ni bie ni hɔ a wafe John Mahama amemu fu amemu kanka e bi na amemu John Mahama ebui junso amemu o padi amemu o etu amemu yi fake certificate amemu John Mahama ebui na wo se Ghanafuo su frɛ no hwa mu na esu frɛ no hwa na esu frɛ John Mahama she ayi double track system na ku fare de buy hwe me hu video bi amaami bi su bob blam ma baby o matam ne bade na koto o masa akoye ni day Mahama wa bon NDC fo abon mu ni maje na nya obi obeka se Mahama memo obu ekoye man bia na se nipa no wa bon no wa nko school na woni made ebi ti se wo Wayosi enam se wo ye short ne sa na me ye sure se wa adwen ne so te wa adwen ne ye short and this time around ye mpene ma muntu futu nwu ye maame ni mani o ye mpene ma muntu futu nwu Ghanafuo ani ye mpene ma muntu futu nwu nkwala na bet na ewo ma adwuma na Mahama 4 years na obebu ye no munye enwu Mahama memu no this time around ye mpene Wayosi etu obi enu a wo su frɛ John Mahama wa bon woni mu hye gala Wayosi ohun se kodusin wate ohun se kodusini 3 feet ni pa etise wo 3 feet ni pa etise wo Wayosi o se de wo na Wayosi o se de no oba kokora amramu no me cheo bebrebe enso hweme na ye de mi gina ho ne ye de wo Wayosi gina ho a wase wonya 80 years ohun so obi onya 90 years Wayosi kodusini bi etise wo yema Mahama enko another 4 years biem wadwini nya adwuma wo enam se wo enkran so ne gu uyafunu mu nti enkran so ne gu uyafunu nti tese Mahama enua ama uyare Mahama enua ma osika ma wo de kosa ho yade uje okra wo yare ho nto go wabba kokra mram no Wayosi yema Mahama nkof another 4 years biem opa won temten hwade ne kubo se nipa ewo Ghana ha said the enemy blogger na kan asia bia na me ohu se kurobo nko esi paso so no atene fe no kurobo nko no Wayosi ohu se kurobo nko esi paso ati wabọ akokra mram no eje kokura oni si so eje ko na ne ba no eje kokura ya brant eche Wayosi 3.5 feet etise wo wo shatare a wo material wan ya de kura enu na ade Kwasia ade wo no material washa ye ayi 1 yard utim de pam soro ne form nti wu se wu ni hawo wo utiwe wo ko se anya mpawo ama wo a wonan kituwa bi mem said abro sha size 10 nti wi ska kakra bi atimi nya be miinu nti wo angasa no ni hawo utiri hu se de aduru ache wo foforo utiri hu se de aduru ache wo foforo enzo kasa kure enye yi because ya wonye complete you o mine kono o mine kono eya ofe ti ensa ma dwo Mahama ntoa so because of o yale ni nua bebo a wonti simifo anza mo dwena mo nko a mo nti ene magu kuma wud utiri ho sa confirm ensu abo no abegina friasini wodi am agimi no a utue nkwala anso no negu yam enti ye bobanku be se kura ma wa wi okay wo wi okay kwala anta ade na wo shinti utue wini problem wo ba no still na oda so aka form ketua bi enti wo ntua school fees ni bi
ana wabɛtena hɔ na wogyi me ma ne ntɛm te sɛ wɔpɛ so wɔkɔ 4 years na nka abɔ nsɛ nipa wɔ man mu me so deɛ madwe Mahama ntɛm te so wɔpɛ so wɔsa akɔ another 4 years na nka wobɛhu sɛ yes nipa ɛto wɔ man mu enwenwan na wɔhwɛ wɔ mo so nipa na wɔhwɛ yɛ so na nka wobɛhu deɛ wɔ mu tiri nwi sɛ ne ho sa tesi pa so abegyina hɔ sɛ we 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 we